Maricage! Bebe mukuremo! Bebe! Benjamin Amarike! Amani karuka! Sam! Ao! Amani ao! Toka wewe! Isaac, muito máquina! Arafati! Mujereo! Pitu machina! Sawa Nacho! Yakurupasha! Mupai! Patie! Nacho! Esatto, Torancia! Esatto! Fuga! Sawa Tuza, kapteni Tuza! Komeza! Achani Gwino! Anu wimutegere. Anu unacheka. Anuti! Hey! Nacho! Sawa kipa, omba! Wewe wibaturisha mwa. Kaikisa! Kwa inanga enje. Vikai, buruka! Yame oni Pasquale wana kurikata. Out!
Speed nono. Mosa tatu wewe. Marito. Refa. Hindukira! Tubarebe! Tumarike! Tubarebe! Macana! Ukwai! Asi hoya. Ukwai na cara! Sawa! Yetu. Ai funga leo mai. Yetu. Tumume! Jame! Ni hore. Ai funga mai santu! Sawa! Tumarike! Jarudi, sawa mubwira je akine. Itwai! Fata paro! Achari, começa aí! Kule! No foul, play on. Araçinivici! Ataka! Becere! Cina! Yeme! Cina! Hey! Tiro! Cina! Tucende! Kadar! Samu! Egera!
Attacca Paro! Oggi Spagno! Raga njama tari mu baji. Amani bicira imbere. Chirayo. Satyabe. Uramika.
Namu kuri mo refa. Refa. Manda kuri mo. Aman, isone. Hagarara hamwe. Watayari. Aman. Giro. Hey, Zanga, hey. Kuba igenda. Akoze kujenga umutana ni. Ama kizazi. Sasa. Zamuka tuwafanye mo.
Mediane. Vous avez le ballon. Amazina ni Clarene, nkaba ni manager wa Sina Football Club. Umukino tumaze gukina na Kinigi Saint Pierre. Ubushize yari yadutsinzemo ibitego 2 kuri kimwe, uyu munsi mu rugo tubashe kwitsinda ibitego 3 kuri kimwe. Abatoza twebwe twigira mu gutsindwa, intsinzwi niyo ituma dutegura uburyo tuzongera gukina n'uwo muntu twakinnye. Twari tuzi aho bafite imbaraga nyinshi, twari tuzi aho bafite imbaraga nke. Ni ikipe ikunda gukina, iyo uyihaye rero amahirwe yo gukina ibasha kupenetra ikakwinjiramo. Amayerere abanyuze mu mpande twayafunze, hanyuma rero niryo wanga twakoresheje. Twebwe imipira twarekipera tugakina dutuje kandi tukanyuza imipira mu mpande no hagati, nibyo byatumye tubasha kubatsinda. Match ikurikira tuzakina na APR Academy Football Club. Ni ikipe twabashije gutsinda 3-0. Rero turizera ko nta kwirara kuko twagize twatakaje amanota 6, tugomba kuyarekipera vuba kugira ngo twizere ko turi muri course y'i champion. Dukurikije imbaraga ubuyobozi bushyiramo, tukareba commitment abakinnyi bafite, tukareba staff ya coaching kuntu natwe tumeze, turi muri mood nziza ishobora kuzadufasha kugera kuri ibyo byose. Nkuko Dr. Sina Gerard ari umuhangamirimo kandi akaba ari umuntu ukora agambiriye insinzi, tugendeye ku ma products yiwe, tubona amazi yo kunywa kandi tubona agashya ka juice, tukabona akabanga gatuma amagufa akomera y'abakinnyi, kandi ibyo byose akomeza kubiduhereza. Football murabizi na amafaranga, rero amafaranga nayo ayashyiramo asaguka ku byo aba yungutse, akibuka urubyiruko kugira ngo rubashe gukina. Rero umupira w'amaguru ni ugutegura kandi atuba hafi muri byose. Murakoze cyane kandi turabashimira ko namwe mutuba hafi nka Sina TV Rwanda, ko mukavaringa match zacu kandi kugira ngo abakunzi batabashe kubona izo match babashe kuzibona.